Mfowethu nampo ubufakazi uKing Bhaka abuthulayo ke bokuthi ke kwakudlala isikeshi ke lapha ke uDr 2+2 kanjalo ke noGwajo. uGwajo sevele wayikhulumela yena uBhaka ke kukhomba khona ukuthi ke wayigeqa amagula ungathuze ngami nanto udaba awuyizwele. Ngicela ukuthi ngiyidlale ke le VN le umuzi uGwajo exolisela. Sengisho ukuthi nawe owungidelelile ngenkathi ngiyisho lento ngiyathemba ukuthi la ukhona mfethu uzoyithola indawo yokuzehlisa mayikhona indlela uphinde futhi uxolise ngoba sesikhuluma ngomuntu owayihlelile lento yesikesh 2+2 lapha yana yena wakhipha inkomo nje wayinika oGwajo ukuthi ababuyise bebuya nayo akusakhulumi mina sekukhuluma uGwajo nango awungibekezela kancane nje yabo sekukhuluma uMC Gwajo. I hope ukuthi uzolalela nginyusa ivolume sekukhuluma uMC Gwajo ke la. Noma niyezwa yini uma kuukuthi anizwa kahle ngisangaphinda futhi ngiqhubeke ngindlalele because into ebalekile mina ukudlalela njengoba nje econfirma naye ukuthi kahle kahle vele kwakade kuxoshwa uyabo so kubalekile ukuthi ezinye izinto mfethu mangabe sengithi mina ngathini bona ngathini mina bathini bona kunjani makusho uyabo and njengoba uMC Gwajo ehlambuluka is because ekugcineni naye ulwela ukuthi igama lakhe lingamosheki kuze kusigcineni kuze kuqoleka abantu ngento ekade yenziwe yena mina ngithi ukhombise ukuba indoda yabo uMC Gwajo. MC Gwajo lengikhuluma ngayo and uyaxolisa and njengoba exolisa nje ngiyafisa ukuthi nabantu bezwe ukuthi umuntu owayehlelile lento useyithatha isinqumo sokuxolisa uma kuukuthi mfethu ubusufole kule scam hayi ngiyacela ukuthi wehlise nje umoya kodwa ungamzondo MC Gwajo because ubenzile ubuntu omunye umuntu bezodla phansi angamnandaba ukuthi niyongena nini niyongena makuthini but le video nje njengoba esekhulumile waqolisa yonke lento yabo kuhle lokho angazi ke bazothini labantu ekade selekhulume bakhuluma yabo and MC Gwajo uyena futhi okuyena uyasho futhi ukuthi uyabona ukuthi abantu abaningi yabaxhopha lento uyabona ukuthi abantu abaningi ngiyayithanda lento ayisho ngasekugcineni ukuthi abantu abaningi uyabona ukuthi lento iyabaxhopha nansi ake kuphindele leyo party leyo yabo mhlawumbe uzoyizwa yabo yabo ngiyayithanda nje leyo nto yabo
ngasho futhi ukuthi wayekade ephila saka wayekade engakhuli. Uyabona ke mfethu ke lokho engikwenza la ungakuthatha ngelinye ilanga ukusebenzise njengofakazi kunoma yini into ofisa ukuyisebenzisa kuyona. Kodwa mina ngibonga nje ukuthi uGwajo okwazile ukuba indoda mase ngithi wena okade usuphike walala ngomhlanje uzothini ke manje. Khumbule ngubani mina into mangishilo isuke guaranteed izoba njengoba ngishilo. Ayijike